دنگ گل دنگ کردستانی جنابندان اوچه رادیو دنگ گل دم باشیر و نه سبات 2025 یکشم لبروکسل ساعت 12 لآمده 14 گدارن هجم منوچه اندنا با روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ریور آپویه قصده بیلانچوی 24 ساعتان اشکره کرد. قصده بیلانچو شهر ردیجی دولت ترکا داگر کرد و چهتین و یا 24 ساعتان اشکره کرد. داخویانی رابندا راگاندنا قصده بویرنگیه. بالافرین شهرین دولت ترکا داگر کرد شوا این آنگو شمیه در دور بندا با تشرین بوم باران کرد. ده همان دمه ده هرم بچک انگران توپاران کرد. دو سبها جه گنده خرب خالده به اوب سنگران توپاران کرد. شهروان ملانی پرا قره قوزاقه سه چالاکی لدار لدیجی بارگه این ارتش ترکا داگر کر و چتین و یال سر گره قره قوزاقه بارگه ها لگند قبر ایمو لدار خستن. ده انجام چالاکیان ده بریندار و کشتین چتیان چه بون. به قاسیحات تثبیت کرن 5 لشکر ارتش ترکا داگر کر بریندار بون و عربه هکوانا لشکری در خوار. بالافرین شهر این دولت ترکا داگر کر گنده تنا خسخ و ملهیه بوم باران کرد. ارتش ترکا داگر کر و چهتین و گندن تینا جاده برهسو خسک دکان ملها گرسوه و قره قوزاقه ین لباشور کوبانه به اوب سنگران موشک و تانکان با اوی که دجوار توپاران کرن. ده انجام بوان ایرشانده زرار لمال و ملکی سویلان بون. بالافرین به مروف این بچک ده توایی روژه ده لسر هرما درها فره گریان. ناسنامه شهیدین قصده هات اشکره کرن. نوند راگاندن یا قصده به داخیانیه که شهادت 8 شهروانین که دده من جدا ده شهید کتنه به داخیانیه که راگاهاند. داخیانی به ویرنگیه. ام به سر بلندی رادگینن که هجمارک شهروانین ما لعنین رومت و برخودان آلهم بری داگر کرن و چهتیان گهشتن آستا شهادته. شهروانین ما که هیا کلیا داوی به فداکاریه که مزن شر کرن ناوین خواه ده دیرو که نمران آگل مده نویسین. بلا سر مالباتین شهیدین مساقبه. سوزامه یا دائمی ام خطا شهیدان بشوپینن و تواهی جوره تروری تک ببن. ناسنامه شهیدان وحانه ناسناو اگیت گریسپی ناو پاشناو نیهات حجی ناو دایک جمو ناو باو حجی جیه جدایک بونه گریسپی جیه شهادت کوبان جرینیه 21 قانون 2024 ناسناو نیدا رقا ناو او پاشناو محمود نواف ناو دایک افاف ناو باو حمود جیه جدایک بونه رقا جه او دیروکا شهادت کوبان جرینیه 21 قانون 2024 ناسناو حموده کره آما ناو او پاشناو احمد المانیف ناو دایک آیلا ناو باو حمید جیش دایک بونه دیرا زور بهرا جه او دیروکا شهادت در هافر 25 قانون 2024 ناسناو آزاد ناو او پاشناو حمود محمد ناو دایک جمیلا ناو باو عبدالعزیز جیش دایک بونه دیر آزور ابو همان جه او دیروکا شهادت دیر هافر 25 قانون 2024 ناسناو دمهات دربسیه ناو پاشناو حیدر الخزم ناو دایک مها ناو باو احمد جیش دایک بونه ابو کوبر جه او دیروکا شهادت جرینیه 21 قانون 2024 ناسناو جسر ناو پاشناو نواف القتی ناو دایک عمل ناو باو خدر جیش دایک بونه شداده جه او دیروکا شهادت در هافر 25 قانون 2024 ناسناو خلیل بوزه ناو پاشناو خلیل بوزه ناو دایک ادوله ناو باو احمد جیش دایک بونه کوبانه
جیه و دیروکا شهادت کوبان جبر نخوشیه که گران هفته سباتا 2025 ناسناو سیف ناو پاشناو محمد مهمید ناو دایک زهیبا ناو باو ابراهیم جیج دایک بون رقا جیه و دیروکا شهادت پراخره خوزاخه 16 خانون 2024 راگاهاندنا شنگاله شر حقیقت ببردل نایمشاندن راگاهاندنا آزاتا شنگاله درباره قتل کردن روزنامه‌وان عزیز کورلو اولیو ده داخویانی یک نویسکی وشاند. داخویانی باله دکشین سر تکوشین عزیز کورلو اولو او هاته گوتن. هفره عزیز 30 سالین خو بکت فداکاری باوری ایده و تکوشینه که بسینور جیان کرد. جه شاگرتی آپ موسا و گربت علی ارسوس بر به ماموستتی حقیقت روش به روش مشیا. دناو زمان و مکانه که بسینور ده خود تبلیغ حقیقت کر و پیره هرکی ویلچین کردستان بدوی شر آزادی و حقیقت جدید فرمان تالان و هویتیا لسر ولات خوشی لوما زمانی وی پنیسا وی فکرین وی خورتو زلال بو به شهادت هفره عزیز ره مجره کدین دید که بارکی چاوا لسر پشترا گهاندن آزاده مجره کدین فهم کر که شر حقیقت ببردل نای مشاندن مجاره کدین دید که دجمن ما چه کاسی هوف چه کاسی دجمن حقیقتیه ام جهوتیا دجمن فهم دکن که روژین آزاد چه کاسی نزکن وکر گاندن آزادا شنگاله ام جشنگاله هیا تشرین جرانیا هیا زاپی لپی حقیقته لپی آزادیه و لپی شوپین شهید را گاندن آزادیه بن کون مده جبو 15 ثبات بانکر جره راپور آزادی کنفدراسیون جواکین کردستان لالمانیا کون مده تکلداری مشا استراسبورگ بانگا بشتاری کرد. کون مده بالک شانسر گرینگیا دستکا سیاستا نونتوایی او گود دولتا ترکیدی نکاره به رژیم AKP یا به سرکشی اردوغان دوام بکه. دستلاتاریا AKP و اردوغان لسوریه عراق و تواهی روجلاتا ناوین هلوستک ایرشکار نشانده ده و کومن تروریست دستک دکه. یکانه هزا دکاره ترکیه دموکراتیک بکه نقشه یا آشتیانه یا ریبراپویه. کون مده بانگل یه نیه و دستلاتاری المانیا کرکو دوی دمل دست قدخه یا لسرپکه که بیرا کرن و جه ریسته یا تروری بیدرخستن. کون مده دداویا داخیانی خوده بانگا بشتاریا مشو میتینگا 15 ثبات یال استراسبورگه کرد. لهلسینکی جبو بنداوا تشرینه شوا هنره کردین لهلسینکی جبو برخودانا بنداوا تشرینه و قره خوزاقه شوکه هنری لدارخستن شو جالی نووندا جواکا دموکراتیکا کرد نجه دکه و هات لدارخستن هلبستوان سوران زکی و اردلان ابدو تبلی برنامه بون هنرمندان به هلبست خواه برخودان سلاف کرن و هست خوانین زمان دشه و هنری ده جبو بیرانینا شهیدین برخودان ایجی گلک برهم هاتن پیشکش کرن. جبو خودی درکتنا لبیرانینا شهیدان بانگ هاته کرن و بحثا میراته شهیدان هات کرن. دشوه ده جهمو مالبات شهیدان را سرساقی هاته خوستن و سوزا بلند کرنا برخودان هات داین. جومردن ما فین مردن جومردن ما فین مردن جومردن ما دل مردن دل ما دل رو دنین ناتبسن آلی کریمی اردوغان هر تشت خراب لگل باشور کر او دکه لی بارزانی نخوازم ببینن. سیاستمدار کرد و نویسکار علی کریمی جه روش نیو سر آقفی او گوت 33 سالن پدکه لحرم باشور دستلاتاره. مالباتا بارزانی جی هر تمیل دیجی داخوازین رواین گل کرد راواستیای او خواهویت نبر پیه دجمن. دمه که دبن کنترولا ایرانی دبون. اف چند سالن به تمامی کتنه بن کنترولا ترکیه. اردوغان هر تشت خراب لگل باشور کریه و دیگه لیمالا بارزانی نخوازن و راستیه ببینن. کسی که دشبری خواه نشان دادن جی دگرن و داویشن زندانان.
هرێمێ وەکە چاپکانیە کۆ خۆ دەوڵەمەند بکن دبینن چ بسەرێ گەلوەرە نەخەماوانە دەوێ کورد vê rastiyê bibînin û bizanin Kurdistan û gelê Kurd bi vî rengê rizgar nabe. Başûrê Kurdistanê hêviya hemû Kurdan bû lê di nava 33 salan de herêm bû ciyê kuştin, revandin û darvekirina welatparêzên Kurd. Alî Kerîmî got ku dijmin li herêmê çekên kîmyewî bikartîne lê nexema malbata Barzanî. Tirkiye Suniyê nêzîkê xwe kirin nava liv û tevgerê û dest dane çeteyên Daişê. Dema ku çeteyên Daişê êrişî herêma başûr kirin, Tirkiye destê xwe da çeteyan. Lê gerîlayên PKK û şervanên YPG bi hawara wan de hatin. Mixabin hêzên başûr desthilatariya PKK ya herêmê bi hemû hêza xwe bûne alêkarê dewleta Tirk û ji bo tunekirina tevgera azadiya Kurd seferber bûn. Tunekirina tevgera azadiya Kurd tê wateya tunekirina gelê Kurd. Alî Kerîmî herî dawî got li hemberî ku li Rojava rêveberiyeke modern û şoreşek hatiye pêkanîn, tevahiya cihanê vê modelê biherînî dibîne. Malbata Barzanî û desthilatariya PKK ya herêmê rêveberiya xwe ser ya Rojava nas nekirin. Li gel dijmin tevlî ambargoya li dijî Rojava bûn. Waliyê Hewlêrê gef li mamosteyan xwar. Mamoste û xebatkarên Herêma Federeya Kurdistanê ji ber mûçeyên wan nayên dayîn li ber xwe didin. Lê pêşiya avahiya neteweyên yekbûyî ya li Silêmaniyê konvedan. Çalakî di roja 13 de didome. Çalakvanan doh biryar dan ku çalakiya xwe vegwezin Hewlêrê. Çalakvan îro danê sibehê de bi gelek wesayîtan ber bi Hewlêrê ve rêketin. Li gorî nûçeya Rojnewsê çekdarên PKK jî li ser seytarê û nava Hewlêrê ketin nava liv û tevgerê. Waliyê Hewlêrê Umed Xoşnav jî têkildarî mamosteyan daxuyanî da û gef li wan xwar. Umed Xoşnav diyar kir ku heta niha kesê destûra xwepêşandanê ji wan negirtiye û got heke hin kes bixwazin xwepêşandanan bikin û rêz li qanûna negirin wê destwerdanê bikin. Sê rojnamevan hatin binçavkirin. Koordinatorê weşanê yê rojnameya Bir Gün İbrahim Varlê li ser medya dijîtal daxuyaniyek da. Di daxuyanî de wiha tê gotin. Koordinatorê weşanê yên rojnameya Bir Gün Uğur Koç û Berkant Gültekin û müdürê berpirsyarê Bir Gün Netê Yaşar Gökdemir hatin binçavkirin. Hince da binçavkirinê nûçeya li ser serdana nûçegihanê rojnameya Sabahê li ser dozgerê Komarê yê Stenbolê Akın Gürleke. Rojnameger Abdurrahim Yeşilağaç jiyana xwe ji dest da. Rojnameger Abdurrahim Yeşilağaç ku serbixwe dixebitî krîza dil derbas kir û li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da. Yeşilağaç tevlî mudaxaleyan jî nehate rizgar kirin. Yeşilağaç dê îro li Wanê bê defin kirin. Ji milîsên HBDH li Bursayê çalakî. Milîsên Halit Oral ên tevgera şoreşê ya yekbûya gelan HBDH li dijî komploya navnetewî ya 15 Sibatê li Bursayê çalakî kirin. HBDH li ser detayên çalakî ev agahîdan. Sisiyê Sibatê li navçeya Yıldırım a Bursayê li hemberî fabrikayeke tekstîlê û fabrikayeke veguherandinê çalakî hat kirin. Di encama çalakiyê de ku hate li darxistin her du fabrika şewitîn û bi milyonan lîreyî zerar li fabrikayê bû. Hêzên me yên milîst piştî çalakiyê vegeriyan qadên ewle. Trump û Putin li ser telefonê axivîn. Serokê DYAyê Donald Trump, serokê dewleta yê Rusyayê Vladimir Putin li ser telefonê axivîn. Trump têkildarî hevdîtinê bi New York Postê re axivî û got ku têkildarî şerê li Ukraynayê axivîne. Trump di balafirê de pirsa rojnamegeran a we bi Putin re çend caran hevdînî kir, wiha bersiv da. Heke ez nebêjim çêtir e. Trump diyar kir ku berovajî serokê berê
یه امریکای جو بایدن هر تم تکیلیا وی یا به پوتین را باش بو اوها گوت بیدن جبو نتوای آمه جیه شرمزاریه. ترامپ دست نشان کرد که جبو بداوی کرنا شر لی اوکراینای خودی پلانک شنبره او گوت هیوی دارم اف بلس او بس بیک بی. کرملین حتی نها تکیلداری هفدیتنه تو داخیانی ندایه. ولی مصر جوینه که آوارته درباره فلسطین دواره لدار خستن. وزارت کارین در و یا مصر راگاند که ده 27 سبات ده درباره رفشا فلسطین ده جوینک آوارته وره لدار خستن. ده داخیانی ده هات دیار کرن که و جوین لسر آستانا دولت عرب بین لقاهیره وره لدار خستن و گود درباره جوین ده هماهنگی لگل قرالیتا بحرین ده جوین بره و ببه او امینداری گشتی کومارا دولت عربی تکرن. فلسطین جی دناو ده نقاش او هماهنگی به دولت عرب راحت کرن. لگوری داخیانی ده جوین لسر داخوازا فلسطین وره لدار خستن. گدار نیجان و چین ما بداوی بون دم باش.